Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalitaan ni Maricel nga Napoluan, nakalalagip. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, ti kablaaw nga Happy Valentine's Day, Manong Nemi, ket kagurak unay ni apay. Apay nga kagurak no kablaawan dak iti Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Manong. Ngamin nakalalagip daytoy nga aldaw. Ano mabalin la kumawa nung Nemi ket saan ko kayat nga dumteng ti kaaldawan di iti puso. February 14. Nakalalagip. Nagsibud ta kasla malarumtab ti sugat iti pusok. Ohen Manong. Kaya di takablaawan nak ni ading ko nga Aisa. Kakaisuna kapsat ko. Iti, ate, Happy Valentine's Day. Sa anak nga imisem. Nagmuraregak, Manong. Kabayatan nga madama iti panagkwentak. Sangsangwek ti laptop ko. Madama Manong Nemi iti panagkwentak. No, mano tinapastrek mi. Iti dayta nga aldaw. Kapatad anak Manong Nemi iti negosyo nga office and school supplies. Iti sentro iti ilimi. Dito yung nagbaling nga negosyok. Sipo iti nakapaggraduara ko iti college. Kaya iso ti pangalalami Manong Nemi naging maganganan siyak. Iti pagbiag mi nga agkabsat. Tanabayagan nga ulila kam ti ima. Ulila kami ti ina kinama. Kung Manong. Duwagam lang kabsat kini Aisa, kaya dakkel ti nagkidyatan mi nga tawen. Nabakataan ako ng balasang Manong. Idinto tini Aisa, kat balasangan, nagsipod tagbasbasan iti college. Nasyak ti mang bibiyag ken kuana, nga siyak ti mang pagpabasa ken kuana, nga nagbalinak nga istrikto ken kuana Manong. Siyak ti ama, siyak ti inana, siyak ti kabsat na. Iso nga, akem ko nga talo, namang disiplina kang kuhana. Tapno di kasta kat agbalegi, iti narapaapen nga korso, iti panagbalin na nga nurse. Kaya kasta maten, saan to masaktan akas kanyak, iti panakasugat ti puso. Ate, abay awan tinarag sa ka-response mo. Happy Valentine's Day. Kanan na kumanda itong aldaw. Anya ka man ti Valentine's Day? Linuloko. Anong linuloko ko na kaldawan di kiti puso. Amamum ka din, ti bagbagam nga Valentine. Amum ka din istorya ti Valentine. Tsaka mo, ngayit lagayam, celebraram ti Valentine's Day, nga di mo amo. Ala ni ate, nakasungsungit ka. Diyak pinakita ng imisem ka. Awan ti rumbeng esma. Di mo ka di amo madlaw ate. Nga adad nga buwak bakit ka.
Ano nga da bumabagatak? Oy, tapno ibaga kang kaaysa. No agabay ta. Kasta talagi na. O mada? Dati ang mo dagiti classmate ko kit mamangka. Ano yung pagbagamaya? No, mamang mo, nadagituan ko nakata na. Anya? No saludsudan da nung siyak ti mamang mo, huwag mo ram. Huwag ko naklatan na, ano latan? Gaputa, sikat ti amak, sikat ti inak, sikat ti kabsat ko. Di ang mga ni magana nga balo ah. Ngayon ti kinapudno na ate, bagbakmot lang, nakabsat ka. Takil nga amin tinagkidyatan ta, tagasem, at takad iti ti high school, iti mayana ka. Nga saan ko nga naputan ti amak in inata, gabutan na tayo da iti car accident, di ba sa istoryana? Katsikan din ang isakad, di ba, biyag tangag kapsat, inahal na, inkarigatan tinag-college, working student, aging ka nagturpos ka, naadan ka na ito yung negosyo, pag pinagbasa ng elementarya, high school, itaada akong ti college, bagtamom. Ngayon ti saludso dati, apay kaguram unay ti Valentine's Day. Kaya aldaw dagiti puso. Gabutawan ka sa kanya-kanyak dato yung aldaw. Dati mo amot pakasalitaan nun apay nga the Valentine's Day. Baman, i-search ko to. I-google ko to. No anyat Valentine's Day. May isa nga santo, ha? Nga pinagbalin na kiti Katoliko, santo, Valentin, tinagan na, nagbalin nga santo, agsibod ta, dakil ka nung sakripisyo na, gabuti pa nang mo, basta. Santo-santo akit, mamati kita, santo-santo, Diyos-Diyosan ni kita. Ala, ni ate, huwag gayam malagip ko, santa gayam ngagpadpad at relihiyon. Ngayon saan nagapo manong name iti santo ni Valentino. Ngayon magapo iti neto nga aldaw, manong name kadadad nga rumtab kanyak, rumtab ti sugat iti puso. Nudumteng neto nga aldaw. Katsuot gapo na nga saan ka naragsak. Iti neto nga rabii, manong name agrubrubuat ni Aisa. Oy, papanam. Nikit Valentine's Day ate. Kita ano ko, ada date mon? Ada boyfriend mon? Saan ka pa ilang boyfriend? Sa awan boyfriend ko. Yung barkada. Dala pa panami. Pawanan nyo ko ma. Kakiso na nga, naira na ti Friday. Kat awan basa no bikat. Abi nga di mo imbaga nga dagos. Namnamayin ko nga palubusan ka. Ate, please. Mat sa baling harang tami i-check out. Sa din ang pagdidinan nanunan nyo. Iti balay da kati. Kadabi sa nga dito balay tinapilim. Baka makadisturbo kami kang ka. Mabali mo pa ilang nga. Waswasan titulag. Tawag kami da. Ibagam nga nakuhada. Nga dito'y kayo balay nga bimit. Nga saan nga sa baling nga balay. Tapno sigurado ak. Wala naman nakas pagarigan ta dito eh. Di sikakin siyak taggastos. Siyak laeng tapakalam ko matgastusem. Ano nga ang tiramidan nyo? Uy, numinom kayo ti arak? Ha? Agaramit kayo ti ladies drinks. Kagiginom kayo? Kasta? Haan nate. Ano nga ron? Ag-istorya. Ag-merienda. Dito lang. Sige. Manot budget. Gusto lang nga rin natin. Nagkukontribusyon kami. Insa gani kati, iyig na lang yun dito. O, sige. Tamaki dangkayak mat kada kayo. Basta awan rumor. Awan rumor kada ta. Buwan. Kahit naawisan na kakarad kiti barakada mate. Kahit naawisan na kakita, ay bag-isoda dito balay. Tapno ad-ado tayo. Sige ate, tawaga ka rin ni Kati. Taisun di baka mo mang tawag ka na giti kaskulaan mi. Ngam sakbay pa nung name nga nakatawag ni Aisa nag-ring di cellphone ko. Ni Melba, di best friend ko manong.
Hello, friend. My best friend. Oo. Apay, saan mong ituloy? Di nakabkablawan. Iti good evening? No good evening. Okay lang. Ngam no Valentine's Day. Shh! Day takot kamayan kahit, day takot, na maipalagip kang kalat at tinapalabas, no kasta nga dumteng tikas to yung aldaw. Ngam awisan ka, friend. Masapol nga manugot ka. Tadi kat agmay sa tikas to yung aldaw, no warabi. Awisan na, sa dino. Iti resto bar. Hindi aginom. Diyak pinalubusan ti kapsat ko pagkatapos sa trumwar. Kailan ako ma? Kasi ka matinaw na sikat na turay. Sige, natalgad aglata. Tadi ito ay dapat nagsisinara ka naging barkada na. Tapos natagbantay matlaro di balay. Inuting restaurant, di dati. Di nagberdehan idi ni Corazon. Sige, anong oras? Idan, agrubot kan. Taumay kan. Urayan da ka. Kabarbaro nga resto bar marong na imi tinapanami. Kada, siyempre, biniling ko nga na siya at ni Aisa manon na imi. Nga sanda nga warawara, masapol nga disiplina dati o nagtibalay, sanda nga, amumon. No, at mausar da, nga lunglungan, masapol nga ugasan da, ornusan da, sakbay nga malpas, ti panag tutungtong da, panag mamarites da. Anong nami lima kami nga pasig nga babae siyak laing tawan asawa na. Oh, abe nga, di yung intugot na kiti asawa yo, kinunak kadakuan. Oy, Maricel, no itugot mi ida, siyempre o mapapal ka. Iso nga nasaya at no, agbalingkam nga single, nga o may dito, itap no papada tayo aming nga single. Kaya kiti asawa yo ngay. Di ba kim ba? Nilakay mo. Nadamat date na nga sa bali. Ipalubos mo. Mabaamlat ta na. Aping hangad kayo. Imuna nga nag-date kami di Kalman. In advance min. Kasi jacket, oray na gita asawa mi. Nag-date kami iti 13. Ita nga 14, ang dapat sa bali nga date da. So nga tayo, ag-date tayo, right? Manong nemi napintas nalawag ken makaabu kay Rick na ti padakang kadagiti music ita itang resto bar. Wine acoustic band. Diyak mat konsonada dagiti makan kanta. Ag-request ka ti kanta. Ane? Uno si kati kumanta. Diyak manambot ka kanta si kawan. Kabarbara ng resto bar. At 2 bulan na. Naimas ti mapulutan ito. Naimas ti mainom. Naisem na kita yung waiter. Kinamkit puro lalaki na kita agserbi. Awa makita mga babaeng empleyada da. Di manager da. Abay, nagsardan ka. Melba. Awan. Di manager da. Iso de dyan eh. Ada di counter. Manager. Iso pa di cashier. Tinalyaw ko ti ayan manong name di bagbaga ni Melba nga manager. Hanga komit kita ti yan mi. Nakapukus iso na ti screen, computer. Ini manong name ta makaisbuak. Excuse me, friends. Sa bulik ti CR. Diyan ka banda. Hindi maka-CR akon manong name nagsubli at iti ayan di kadi kakaduwak at na nakadalapos kanyak. Manong, bastos! Sorry. Maricel. William? Yeah. And I'm the manager. I thank you. Tayo may ka dito eh. May kayo. Saan ka duwam? Awan, ditakan. Di ka amam mo. Di ka amukunak manong nimita dadakit din nga rumtab nagpanaas nga gut ti barukong ko ti pusok ini pa nakakitak ti lalaki nga kagurgurak unay. Nga iso ti kapunan no apay nga gingga na itakit balasa nga pailaing
Ngaisot ga po na no aping aging gana itano dumteng ti kastoy nga aldaw manunemi kat talagang nga rumtab. Wan, marignak ti sakit kinuot-ut ti barukong ko. Nadlaw manunemi di kiti kakaduwa iti nadagsen nga panangitupak ko ti patong ko manunemi ti tugaw. Oh, what's wrong? Ni Melba manunemi ti nagsaludsod. Nakita na kan? Nakita kayon? Melba, basol mo dahito eh. Amom nga ni William, ti manager, ito dahito yung resto bar. Iso nga dito, ito nang hawisam kanyak. Ha? No. Saan ko nga mo? Ito lang nga nakita. Ito baga kang nga adadya, ti manager, pati manager, lalaki ko na. Iso nga na isa, ito pa nagsaok, ito kita na malasing kong iso. Sa mga nalasing nga dagos. Sa ako nalasing, ito madalapos na. Nga ka mo, ninrantana, unoan. Oh, friend. Naisang-sangan kang gana ito nga aldaw. Ito nagsabat man ang tidalan nyo, iti ex mo. Agawid akon. Ana? Agawid akon. Uy, si kamag, basta agawid akon. Kinunak manong naming inala kon ti naduma inawid ko. Agawid ako. Hey, Marshall, please. Amata na kas nakabaling ka KJ, ha? Nabit pa yung 30 minutes mo, tayo. Basta agawid ako. Sorry, ha? Amo kang mawatan na. Nimapin ngamin. Tamagin nyo kini Melba. Iso na makamo. Manong nemi, nagtatarayan ti taksi nga sinadak nga gawid akon. Ilisan latang maliklikan nga garubos di kitiluak. Kumarkaro, manong nemi ti marik na kasakit kensaan. Apay nga nairahan pa iti ito nga aldaw. Inran tara jeng Melba unusan. Wano nagkataon lang nga, ti aking kukwa iti na iti nga kabarbaro nga resto bar ket kukwa ni William. Ti ex ko. Ti bilang ko nga first and last love ko. Nga inaklon ko ti panagayat na, inagbasbasa kami ti college, iti da ito nga aldaw nga February 14. Nga iti da ito matlang nga aldaw, iti rugi na nga nagpukaw. Nga diyakon masarakan, kan diyakon makontak, diyakon amuno sa dinopaset ti lubong tiyan na. Nga awan ti rason, tapno basta latan nagpukaw. Bilang ko nila ito nga aldaw, nga kalilad na yan, kasasakitan nga aldaw nga dumteng kaniya. Nasdaw manong name ni Aisa, dinasapa ka nag-awid. Pair by pair di gito eh. Ay, sama ka to eh. Ate, pair by pair kayo? Ti hamok ket babae di kakadwam. Alangan met nga puro kang babae ate. Masapon nga damat lalaki. Ket abing orda kami, puro kang babae. Ako matidakis nga raramidan mo ya. Kasanon? Noosaran nyo ti kwarto? Nga paglalabmakingan? Wala niyo ate sambot Ano boyfriend mo kanakwada? Oo nate, agar-arim pa lang. Agar-arim pa lang? Nga magde-date kayon? Ay sa, kahit kung ibagaking ka, nga saan ka nga basta ang taradara-sudos nga kayat, iti asin numan dita nga lalaki. Tadya kahit gamay tulad ka kanya. Inistora ka nga. Nga niya. Nagbagbagat ka ng malasang, nga ba sa mo malipatan ti first boyfriend mo? Ngayon subala ti patpatig mo? Saan kun nga patpatig? Kagulkurat. Abay nga nga saan kang agayat sa bali. Abay nga din mo regrigan deta nga rig na iti dayta nga first boyfriend mo. Tapos hindi ka sakat malokatan ta puso para iti sa bali nga lalaki. Tanalalaing kang imsyak? Ate, masapon lok taman ti puso. Tapos nagragsak ka.
Mas asyanak ka eh. Ba't patag ka ate? Kat mas asyanak ka ta makikita ka kanagit na do mga gundaway nga pasari agarubos na gitiluam. Amo ka malagip mo manin tinapalabas. Na naroon na makakita ka kanagit na kukuyog nga pair by pair nga nararagsak na. O ati man, agmumpan kan. Pura ako minihis. Manulat tawon ko edi. Edi mamasamak kang katikasta. Kat manut tawon ko itan. Agraduarak to natin. Sa nga sikat mang suro kanya. Naman ti hati ti question nita, api nasapa ka. Napadtripak. Tinapanaming nga resto bar. Kat kukwa ti ex ko. Ha? Nakita mi suna? Wen. Kit, napintas ko ma. Napintas. Tapno adadang matutug, matirder, marikna karumtab, tisugat, titikparokong ko. Kaya nagsalita kay kumaa. Sinudsud mo kumana, no apay nga, nagpukaw nga din nagpakpakada isuna. Ano kumat sila Serbina? Di pa matim? Awang pitasawa na? Imposible nga sampay nga nagasawa. Nga manuitan ti putot na. Dinamag mo, oresan ko dinamag. Sigurado ha. Nga di mo pamati na kang kakit adda asawang ka adamat anak mo. Abi nga di kaya salita nga duwa. Aglinawag. No apay nga nagpukaw, nga saan nga nagpakpakada. Nga apay nga saan nga nagsubsublin kang ka. Ni manang met ni ate. No adda problema, saan nga solusyonan kay masulbar dahil nga problema, no saan nyo, saan mo nga luktan, saan mo nga sulbaren. Agtalined da question mark, no saan mo tuntunan ti sungbat, digiti sa ludsod. Nalalay ka pa kitik mo siyakon. Ate, nugutan ta. Nga da paglaingak, ang damot paglaingam. Ha? Sige. Sumbilan mo ito barkadam. Kanuan mabalin. 30 minutes siyo laing nin. Agsisina kayo ton. Teng ka maturugan. Nakapanawan di barkada ti kapsat ko manong naming napanin ti silad na kat siguro nakaturugan. Ngam siyak makaturog. Ha! Di pulos may kat, di pulos maiwagsak, di pulos may isina, tinapalabas kanyak nang narunak at nakitak ba ng dedyo nga lalaki. Ting karik nga first and last love ko. Nasisadla ko man, saan ko nakitkita. Ngayon na maminsan, manong naming kat husto ti ko na ni Aisa nga kapsat ko. Saan nga sungbatan, digiti question mark, no saan nga masaludsud, ken sungbatan, iti pakaiturungan deta nga saludsud. Nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok manong? Sinong batak? Hello? Hello, Maricel. Sinetay? Ni William. Kinansel ko. Agar arapahapak ka dilan? Kasano nga naman at cellphone number ko? Nagtagtagay na pa ka di? Nagring manin. Kiniso manin. Diyos ko. No, kasano pa nagpanaas, nakarkaro na kasto, tumutawag-tawagan nak. Nga maplengak manong nemiti ko na ni Aisa. Nga saan nga masungbatan di kita saludsud, no saan nga ti pakaiturungan di ta nga saludsud kat isut mangsungbat. Sinong batak? Hello? Namasapol mo? Kasano nga naamom ti sapon nampor ko? Saan nga naskan pa yung mamam? No kasano? No agtaragagay ti may nga tao at pamuspusan. Kumusta kan? Stoy. I hate you. Nakabaybayagan nga kagurgura ka. Naipinpin ti barukong kutigura. Saan ka marigatan? Nga mangbagbagkat, idireta nga.
gura iti barukong mo. Naamuak nga balasang kapay. Sino nga man tinakasalitam? Ibagamon. Ibagam sa sino. Tinakawalan ti cellphone number mo. Ko. Kinuha niya ti impormasyon nga naitad na king ka. Saan mo ko makakagura? Ni Melba. The best friend mo. Lukot siya nga babae. Saan mo kakagura ti gayam mo? Tumaisa na siya gayam. Kahit nakatulungan. Tanyo ko mati, ser-serbi na ita. Tauri man pa'y nagsapat man ti dalan ta. May babawin ka di pa'y tinapasang na pasamak. Balasan ka pa'y lasang ka di. Balasan ka pa'y lang. Baruak pa'y lang. William. Sampai nga. At abay may isang oras. Sakbay talas 12. Sang kami pa yun ang rekap. Agrekap kami ti 12. Mabaling ka din nga may kapasyanin ti balayo. Uy, saan ka umay dito'y? No, di mo kayo ngumahit kita. Sigat agsubli dito'y. Oh, marakon pa ito. Tanyo ko matarandak dita. Tapno makapagsalita tanga na siya. Tapno malawlawagan ti amin. Tapno masolusyonan ti anyaman na problema. Sinapsapol ka. Imposible. Aman, amon ti Diyos. Sinapsapol ka. Awan ka ni ti dati nga balayo. Awan mo ti makayabagano sa dinutayan mo. Imposible. Sinapsapol ka. Tanyar kumat na mahim ko mga nagtungpalan ng tibiyag ko. Namuak amin kini Melba. Pinagbasa pagbasbasaan ni Aisha nga kamsat mo. Sampay na nato ti amin, Maricel. Tapos subyanan ta ti amin. Yan tangay balasang kapay, baruak pay. Ulitek sinapsapol ka. Ngamit ito yung haldaw, ito yung petsa. Tinakalalaghip nga petsa ka na ta. Nagsabat ti dalan ta. Saan ko inranda, ti pa nakadalapos ko ka. Umay ka dito'y? Uno umay kita. No umay dito'y, manong. Kaslamat badi. At siyempre, dakta kami lang kat naturog matinaysa. No sadyay, adu palit customer. Sungin bagak. Sige. Tapno alpasan ti amin. Agsubliak na. Diyak man amo manong na minuapay ka dinublek tinagdikus. Sa isang sangayan manong na ti panagrubwat ko. No itay kat kasla kagangay lang tarawatek. Tati kasinarak ko kiti bantlang gagayim barkada. Ngamit ha manong na ta makisinarak kak iti lalaking inayat ko. Nga ita tagkita kami. Kasla maininot manong na nga mag-agasan ti panaas ken ut-ut ti barokong ko. Balasang agpay ket baro pa lang isuna. Di kahit nasawen nga saan kami nga nagayayat nga padpada, gabota siyak pa lang ti padpateg na ket isuna hangag peso nga kagurgurak manong gabota saan ang matan nga nagayat, gabota supay laing mat iti kis ti puso. Kas nakalisto nga nakadano nak manong nami. Sumagmanulaing hindi kiti customer. Sinabat nak manong nami ni William ket sa baliwat tenterwatan na adadang nga nakagopgwapo. Kasla nagsubli ti dati nga kinaubing na ken kinaubing ko. Kasla nagsubli manong nami ti manong nga tawen. Kasla di pa laing agidi pa laing kabarbaraan ti ayat ti tungkal may sa kada kami. Kami di ta sumabat ket umarakop naglisiak. Oh, piglisi ka. Api ko marakop penak. Ha? Api ko penak.
Harisel, ato ko mapambara mga anak ko pa kanya? Ha? Naglaing kan? Ano, katawa? Hindi nakakatkatawa? Sabi nga imay ka. Hindi mo kaya ti parakop. Inayaban nak, tapno arakopin nak, tapno agkanak. Tapno ipariknak kan, kadi dati nga irut arakop ko. Tapno ipariknak kan, kadi dati nga barat na kitakik ko. Lumampay-awampay, tinapasama ka na ta. Yours to the virgin, di ba? Kit-kahit ko. Nga iti daytoy, nga nabadbati pa nga minutos, sakbay nga galas 12. Kaya ta, napasantakin, tinapalabas. I love you, Maricel. I hate you. Kinunak manong name nga nagatrasak. Ngayon di pa nagatras ko manong name na ipadagak. Nga tinakaipadagak kit ridaw gayam ti may sa kwarto. Linoktan na ti kwarto kat na ginuyod nak ngayon sa rek. Sana indrakep ti ridaw manong name kit ne. Kasi taon na yan ti pananga apungol na ti ulok ti pingping ko sana inagkanan di kiti lips ko. Agul-gulo-agulak pa laing may ididamo manong. Imidi agangay. Kasta makailiw kumit day nga para ti agek. Kailiw kumit day manong naiming nga irut ti arako. Iso nga sangkon nga napupuutan nga balbalsay kundi tang arako ket balbalasay kundi tang agek. William, no. No. Yes, ang ano. I love you. I hate you. Sanggan nga imay. Kinata ka man asawa mita. No talagang awa na kon. Iti puso. Ang pinaramid mo kanya ti kastoy. Abay kang pinagsagaban nak. Abay kang pinaybayan nak. Saan kang pinaybayan? Nagsinalaing ti dalan ta. Gabutan niya. Inya dayudak dagiti parents ko ng impansa di Mindanao. Sandak akayat dagiti parents mo? Kaslakas ta. Taada pang niya sawaan na kanya. Awan pulos ti communication. Gabot si nagsusurat akin ka iti amok nga address mo ng imisubli ti koryo. Saan nga dumanon ken ka? Gabot saan nga dumanon ken ka dagiti surat ko? Kahit mga sawan nga saan masubalitan, gabot saan mo nga mabasa dagiti surat ko? Naputad nga namin pinsan ti dalan ta. Naputad nga namin pinsan ti communication ta. Sadyag Dabaw nga naggraduar. Sadyag nga nagtrabaho. Aging kang ikandig kong tinagsablin dito lugar tayo. Tapno rin kasta, rugyak timang sapol ka nga. Ulitek Maricel sinapsapol ka. Nagpanawagan nakpay ti radyo. Nagpanawagan nakpay ti telebisyon. Nagpanawagan nakpay ti social media. Imposible. Sa bagay sa anak mo nagdagdangig ti radyo. Anak mo buhay TV. Social media. Sa anak akas kanigado mga kuting. Nagsapsapol ten niya. Umanay nga nado ka-chat ko. Isulahin. Kahit nung pagarigan ko tinagbaling ka nga makulit iti Facebook, iti social media. At dapat ikapsat ko. Api ka saan na malang nakita? Saan talang panunutin? No apay. Basta tinaskin, nagsabat man yung tidalan ta. Iti dayto nga daw. Happy anniversary. Manon nga tawin, nga anniversary ta. Wow. Ta? Saan nga panunutin nga manon nga tawin? Basit laing. Saan nga napatig titawin? Saan napatig tedad? Tinaskin. Nagsabat man yung tidalan ta. Anniversary ta. Valentine's Day pa eh. So nga, William, no. I love you. Di mo ko na nasaan ako nga patpatig. No, saan ako nga patpatig at ako maitan asawa. William, William.
Nayanod kami ti sulisog idedaydi nga rabii manong nemi ket na ipay kumaten nga namin pinsan ti amin ko. Na isang sangayan dedi nga Valentine's Day manong nemi ti iso iti na ikari nga panagkita mi manen kini William. Kaya di nga aldaw kada ita nga petsang inaklungkot panagayat na. Kada iti mat nga aldaw manong nemi tinaudi nga panag-date mi sakbay nga nagpukaw akas laso. Nga no dumteng da ita nga aldaw. Imbes ko mga maragsakan ngam saan. Tagpanaas nga umut-ut nga rumtab ti sugat iti barukong ko. Gabat ti biglalatan nga panagpukaw ti lalaki nga impateg ko nga ipatpateg ko. Ngamit na ito mitlang aldaw manong nemi. Anniversary mi. Kaldawan man ang digiti puso, nagsabat ti dalan mi. Kad na ipaay ko pa yan, ti amin ko kenkwana. Kaya't nangasawan manong, nga daytan tinangrugyan, ti panakasilpo, tinapudad nga na, itibiyag mi. Panakaputid, tirik na, ti ayan-ayat mi. Nga itidaydi, nga kabigatan na, manon nemi, nagsangkam nga namigat. Saak na gawid. See you again. Intun ka, no? Umay ka mismo sa Dibalayo. Wano pwesto tinegosyo. Wano sa Dibalayo mismo. Tap na ijayakin ka. Ti wedding ring. Para iti pa nagkalaysata. Iti pa nang ibagak nga will you marry me? Manong nemi naragsak akon, naragsak met ni Aisa, gabot na makita na nga naragsakan. Saan na nakas idi manong nemi nga mataraya. When, diya ka mo idi tumisem, pati na giti customer manong nemi iti office and school supplies nga negosyo, kaya bagada nga misuot, ti awag na kanya. Ti manager can owner iti office and school supplies, kaya suot hanga Miss Maricel no diket Miss suot misuot ngem saan man no gabota ore awanin ti ismak umis ismak latan. Wow ate nagsaga naklaunay nagdakkel ti nagbalbaliwa mon gabota nagsublikan niya ako ni William. Wow nagan mo artista nagan ni William Kuya William, artista. Hoy. Maricel William and Maricel, ha? Diran na lang ang kanagnagan ko ni Maricel Soriano. Kit kanagnagan mo ni William Martinez. Nagkalaysa kami manong nemi ti kaaldawan de kiti puso. Ta iso iting karimi manong nemi. Tapno di kasta kat mamaminsan ti panagselebrar mi no kati anniversary mi ken Valentine's Day pa. Iso nga no idi manon nemi ket nakasaksakit do dumteng na ito'y ngaldaw. Ngamita awanen ti kararagsakan no saan nga da kami kini William. Kastamit ten manong dagiti dua nga insagot ni Apo Diyos kada kami nga bunga ti anayat mi. Naggraduar ni Aisa, maysan nga nurse na nag-abroad, iji Australiano, tinasarakan na nga kayong ko. Sadya ita, tibag na naedanda, sadya Australia. Kada kami manong nemi kini William, magraman ti duwang anak mi. Nang ipagstag kami, iti kabukbukodan mi nga balay. Intultuloy na manong nemi, ti resto bar nga negosyo na, intultuloy kumet, ti office and school supplies nga negosyo. Pagtagilakuan ka nagiti office and school supplies. Dito nga ron, ti pagkasarita ak manong, kadagyaman ak unay ti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nag-insenkeng ka, ti Italiana, kad nangin ko ti awis, nga no asino, digitay nakalalagip ti aldaw para kadakwada di kaldawan digiti puso, kadagsurat para kareto'y search for a best Valentine's Day story. Ket sabi ko man, tadamat na ibaga, tad na nga ada, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na agbibuya. More power to your program.
Toy nga rodagyaman nga paghayam mo, Maricel. Thank you, Maricel. Iting yang ka pa nang i-share ti pang Valentine's Day story. Yan nga dakkel pa kinaigan ti February 14, tayo sugayam ti anniversary. Kaya ayan ayat you can kalay sayo. Okay? Thank you, thank you. Thank you mat kadagiti nagdangag ken nagbuya. Okay, napanandan na tigagbuyan.